ndani waikata kubunga na vilo kulya bwino muchilonganiro chanji ndeyaine mayo ndeyaine muchilonganiro chanji ndeyaine mayo ndeyaine muchilonganiro chanji nani waikata fiwelo na vilo kwenda bwino muchilonganiro chanji nani waikata fiwelo na vilo kwenda bwino muchilonganiro chanji ndeyaine mayo ndeyaine muchilonganiro chanji ndeyaine mayo ndeyaine muchilonganiro chanji Ine mazina yanga ndine Dunia Soko Katongo, ndine provincial chair lady wa Zambia Must Prosper. Chilonganiro chamene chitungulirwa na ba KBF. Chamene nifuna kukamba ku Zambia mwatu ni chakuti 2026 pa 13th August bazimai nifuna kukupempani kuti tikavote bwino unolendo na bana batu tibaphunzise bane tifanika kuti tikavote chipani chovotela chamene chili na mapepa chonkhazikika bwino ni chipani cha ba KBF. Kelvin Bwalyafuve anaenda ku convention anasankiwa kunkhala president wa Minetimidika mu 2026 azimai muzimai ndi amene adziba njala amene ili pa nyumba KBF basogoza bazimai kusogolo number 1 ba KBF ni muntu amene afuna kuti tisebenzere pamozi vipani vonse tikupemphani kuti bwerani ku Zambia Must Prosper kwamene kuli ba president wonkhazikika ba president wamene vanandandamika vintu accordingly osati mailo bajumpira apa mailo bakamba iva bata KBF banatanta constitution yomveka bwino manifesto yomveka bwino yamene tifanika kuti tiba support ba KBF kuti pa 13th August tivotera ba KBF. Simbo ya ZMP ni kanyumba azimai pakanyumba azibambo pakanyumba mayuti pakanyumba pa 13th August tivotera ba KBF. Inamena milapano ndine Roka Dizulu ndine Charity Kanyama Constituency ine nifuna nikuuze ni ba kanyumba chamene kamininga muntu aliyense angena mu nyumba ivini kudala kwenze nani kane unipi wenze kutwenze kulima after balima baenda kuti kunyumba penze zeyawa enze kutika kwana tano enda kuti kunyumba azeni kwenze wakameza nsomba baenda ba crossing wafuni kongera kuti kunyumba apa kwenze ngombe tienda so ngombe forward mwaenda ngombe mwazitentemika zifuni koengena kuti kukafipa kunyumba hapa ndife tiriko muzimai pasogolo chipani chatu cha KBF chifuna muzimai chifuka muzimai ndi aziba vuto muzimai ukamsia pa nyumba longo amsia na 100 kwata aziwopanga program ili yonse so ife chipani chatu ni pa nyumba kulipa muntu amene sagona mu nyumba iyai tiena zimai 2026 pa nyumba zikomo. Inamena ibinira pano ndine Gladys Walya vice chair lady pa province azimai ndifame tiziba vuto yapa nyumba mwene timangalira na bana so ife chikuru chamene tifunika muchipani chatu azimai tendere pamozi nyumba ndiye chikuru choendo votera po azimai nakupempani azimai wali wonse ni pa nyumba ziko Lewa imaina pane wa Agnes Kamaso district top chair lady Vana mayo inganda nina mayo icho Yesu Kristo amoneke kuti vana mayo na mayo alibo muntu mukankala sana
Chalengera tifu kwa Yesu Kristo ishibiko nina mayo. Bana mayo tentu imeputi KPF amonekele konse bamuishibe. Inganda nina mayo. Bana mayo poseni kwa manu. Laba tushindika bafya shikubika na mayo kuntanshi. Pantu na mayo emwine wanganda. Shitata akula fye. Ala tufyarisha no kutushatwa shaturechula na bana. So hapa 2026 mpaka yanda. Abana bonse mpaka yanda. Eso ili game. Neshina yandi ne omoni katonga. Na alafu aya kumera kopalwa ba KBF. 2026 Bagayanda. 2026 Bagayanda. Atotela. Mwe bantu balezame onde getu chimba. Twabona mapezi muno mu Zambia. Twapenga. Mali kunyina hakulya hadula, kusiwadula. Inotwala mabandi wa guzu. Ali muri awe nene waisapano neo Virginia mwewa nderomba bana mayo bonzi bake BF balanda tientu bombere pamo balita abantu bose tentu bombere pamo bana mayo ndera ndoko ya tentu bombere pamo na mayo ngai mini ZMP Iliche. na mayo Bagayanda. ina nifuna ukamba kwa wazimai makamaka kuli mwe wazimai wametika taenda kutaendao bwerani kuli KBF sumzaona vintu sumzapeza vintu vili wrong muzakondwera chamishani kondweresa nyapali wa KBF nyanza ko mchipani umunao koma chana bwera kupesa kuli wa KBF chintu cha bwino chintu cha kuti one ni muntu amene ayopa mulungu tentenge president amene ayopa mulungu timwike pale timwike mukatenga president amene ayopa mulungu mwika mu state house isiko yatu zankala na mapempero isiko yatu kubaza tichinga febo pempera ma Christian tizambo pempera mwametufunyira tenga president amene ayopa mulungu tamika pasogolo so bazimai wonse tenti tamangira kuli mulungu twa Bible kamba kuti muzimai wangwiro ama zvacha amene achita amen so tenti nkale bazimai wozipeleka bana ba mulungu tenti zipereke kuli bandani ba KBF kuli baza kavutika tizambo pempera chotabataba chobisa mabisa zambo pempera bwino tikaleterera kuikapo ba KBF pali chino chaka nikuzani na kupempera zambo pemperera mwobisa ba mumanyumba kwati satana atenga mpamvu no mchalo chatu so chinga pempere free kuti intervene itampanga amne satana atingenesera mchalo chatu jamani hiyo kuzani mazimai pia ni kwa Yesu teni kwa Yesu KBF teni kuli Yesu KBF alina Yesu mkati muda ni mtu ameyopa mulungu teni tawira kuli mtu ameyopa mulungu mkamusia muzakadi wamesaza muvotera bazimai KBF muzabwa mkaniuze after my elections dan saka pempera po free namba chintu temani wamiza KBF tini mkonde anakamba kuti tenti kechechi kusogolo mapempero kusogolo olo timirire as ma politicians ngati tilibe Yesu sikoda tube kwa meza ena so chameni na mkangamira naye kuti ni mkonge mubemba wini wakutipata isikwata kuti anakamba ati chechi pasogolo ziko mkwambia azimai mtamangira kuti ZMP. ZMP. Kenda majinde mama. Kubanda fuwe mama. Afuwe miejira mama. Yorole ya mchipani mama. Afuwe miejira mama. Yorole ya mchipani mama. Afuwe miejira mama. Yorole ya mchipani mama. Ayuzi mtanangira kuti ZMP.
abantu bakwaleso bwato wali bunda apana mbakuya munganda even abali pa bwato bonse nga baba bachitasani balobesa bali ya munganda apana mbatule ya munganda bana mayo imeni na mayo ndana pali na mayo for youth imeni more freedom fighter wa next tule ya kontansi kata mwimili na wa youth bana mayo imwe nangu panga ndanga pali chiriyo tamwa kachumfanga tapali na mayo panga ndenga ndanga ningungulume balandati kaya ngati ni panyumba sipa paitana ti panyumba baitana ti panyumba ngati pali muzimai so azimai tenti imiride ndikuitanani kuti tisebenzere pamozi kuno kwafube kulifube muzapeza vonse muzimai ndio amelaika kusongolo muzapeza mutendere azimai tavutika maningi nekana afube ati masule amen